omukoro gwo kwirukanga ogwesurwe Several River Mpanga ningashi okubire kujenderire kugarzaho by'obuhangwa hamugera gwa Mpanga na nebishare byasisurwe gubire gutebekanisiibwa ba ministry ya mizi na n'obuhangwa hamwe na n'obukama bwa Toro. Stanley Bayore ori omujwekerwa wa mukuru w'ihanga habwa orembo rwa Fort Portal City ahire yo kurabora. But I want a strong warning. The degraders, those who are encroaching on the riverbank, the wetlands, it is high time you vacate before. But the long arm of the government will not leave you. When some of us we are still here, I don't want to be part of those they will blame. Honorable Irene Linda Mugenyi ori omujwekerwa wa abantu ba Fort Portal City Parliament kandi nawe ashira mukorogo yashaba abantu kubyara emiti. Nisaba abantu tubyara emiti. Nimanya Fort Portal City abantu beikarambu ikaro buteitu tutwine bibanza bikoto bera abantu baralima emiti nyingi betu tusoko lima emiti mu compound zetu kakuba buli muntu wena na byaro muti mu compound ye lima muti ogul multipurpose edition niyo yakana kandi of course tugendere ntumanyisa mwe n'abantu bagenze nibwe yongera okumanya ebintu beshe nko batakora omugera gwa Mpanga. We believe that rivers are a source of life to the environment, supporting agriculture, giving clean water. Some communities get water from there. Duncan Keith ori omuhwezi wa minister w'ebyoburambuzi na n'ebyobuhangwa mu bukama bwa Toro tugambireho nawe. Toro emanyiro abo kufuka kwayo bitu kuba habamu empinduka mu bintu bya obuhangwa bino ntutandika neto kutungwa omusano omwingi muno okuwokyo kwingi muno n'ebintu bingi muno nebifani bisisikara so ntuterera abantu bona tuleke kusisa obuhangwa bwaitu tulinde obuhangwa bwaitu abokuba buli muntu mutoro muno neasokuba mugeiga habwo ebyobuhangwa ebyaruhanga yatuheire. Omukwirukanga oku habire harumo abarukwirukanga kilomita 5 kilomita 10 hamwe na kilomita 21 kandi abasinjire bahibwe birabo. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi.